Haka tarik Risaw kaseng Nonghikai School Federation of All Meghalaya Ad-Hoc Secondary School Teachers Association kalapalong ya dorbar bashisien shisnem. Yakini dorbar lapalong Garo Union High Secondary School hakabalawan ban shiminta de dkhot na kylleng Jylla. Kimat bakongsan balay ïakren hagani dorbar kadai beit halor kimat jingdawa jogani kynhun Nonghikai School kibala saateng labun snem. Hakani dorbar Nonghikai kilajit thamairu ikinong kitkam. Kong Bina Kharumnuid kabalabat ikakam President la arpusaw snementa kala syajit biang ban beteng yakini kam kum kanong yalam jong kani kynhun Nonghikai. Kadba ikakam General Secretary la benchet haki terpeng jong Babu L K Dewsaw. Agenda ka day kapanangkong ka day ba Vice President jungi ibala klat no ubnai Julai te ketua post kas don vacant te kalau katangi dan general election badaru nama ba badan covid badan tak ni ngila kam jalan kene ke election kata bat ka ka rukom proceed jungi menta bangi la ya bangi appeal se ke government bakumno ba nama ngi ki ad-hoc teachers handai ngim ko asyo ban khot ad-hoc ni kwa ban khot bet yela de ba teachers with the teachers granting aid kabalong bangiyo kabaduna tam ka salary kata kalong arpu khandai hajar si benai marwe tapi kane nadu namar ka association jungi kala form nadu khandai spa khandai pupra hatu por ngidang yotang khat praspa na ka sorkar te kumta ter habangi appeal sa government ka kiyo sa kalay nang ta sa ka san nang ta sa ka pra nang ta sa ka 10,000 nang ta sa ka 4,000 but hau arpuar kipen kiyo tang kandai hajar te mentahi ngiyo arpu kandai hajar hanre ndangi yapet ya ka present rate of inflation bakum no kini Nonghikai dai arpu kandai hajar makin sustain ya ka family jongki te kalong ka ba songkhia hadu kata-kata te lada ke Sorkar kam respond positively yangi ka house mentan kala rai babar ho ki government duties kum ka evaluation ka baju penban bet yaki ad-hoc teachers matric evaluation paper ngin boycott no kabar abadai ka census duty ngin boycott no nang taru election duty katuru ki ad-hoc teachers ngin ya boycott no namar lada ke Sorkar ka kenyangi kum ki step children mo takamut ngi song ban su longkong snang tante tengin snang da kita te lada ke Sorkar pada within 3 months lada ka respond positively then things may change handai mentahi ka house kala rai bet ba nila de bin boycott kita ni pi had kertas nem mentala arpusau nem nila form ya kanikas organization jongi handai ngimpot jumi surak ngim jukwa aru nama ka Nobel profession jongi bangin lithat samadan handai lada ka Sorkar ka pada ngimtip la syai ke kenja te namar kata barabor ngi jutre very cooperate with the government. We done good understanding with the government, and we want this government also should have sympathy and understanding with the teachers, because after all, we want the Meghalaya should be in the top list of literacy.